Pozdrav svima i dobrodošli u nastavak projekta Pitaj autistične. Nakon velikog interesa i reakcija na prvi dio, koji su nas veoma obradovali, postalo je jasno da taj prostor ne može ostati jednokratan, nego da postoji stvarna potreba da se razgovor nastavi. O autizmu se dalje često govori, ali rijetko iz perspektive onih koji ga žive. I dalje postoje pretpostavke, pojednostavljenja i priče koje zaobilaze stvarna iskustva. Projekt Pitaj autistične nastoji iz potrebe da se taj odnos promijeni, da prostor za govor pripadne autističnim osobama, bez posredovanja i bez prilagodbe tuđim očekivanjima. Ovaj nastavak nastavlja istu ideju, ali s novim glasovima, novim pitanjima i drugačijim kontekstima koji pokazuju koliko su ta iskustva raznolika i međusobno neusporediva. Neka pitanja se ponavljaju, jer se odgovori i dalje dovoljno ne čuju. Neka su nova, jer se mijenja način na koji razmišljamo o autizmu, ali i način na koji autistične osobe žele govoriti o sebi. Ovdje nema pokušaja da se iskustva objedine u jednu priču, niti da se učine razumljivijima pod svaku cijenu. Ovo je prostor u kojem autistične osobe govore iz vlastite stvarnosti, sa svim kontradikcijama, nijansama i nesigurnostima koje ona nosi. Ne kao primjer, ne kao objašnjenje, nego kao ljudi koji imaju pravo biti slušani bez prevođenja. Projekt nastaje unutar neformalnog kolektiva Atipični kao dio šireg rada autističnih osoba na stvaranju vlastitog prostora za govor, pri čemu su svi sudionici u projektu djelovali samoinicijativno i volonterski, u zajednički dogovor o formatu projekta, pitanjima i načinu rada. Projekt ostaje neovisan i vođen od strane autističnih osoba, jer je to jedini način da ono što se govori ostane autentično i odgovorno onima kojima pripada. Nadamo se da ćete i ovaj put naći nove odgovore na vaša pitanja i da ćete još malo bolje osvijestiti različitosti koje postoje unutar spektra autizma.